Kwiyo nengulye kuma kwa kumbele siya ulawe mwene wiwa utathukuma aingi manda bya wa mochari ni makita kuona mututia angi mambia mawia mwe tautanga sinundu kinengo ndina cho uiti nundu nye it needs na wito na kinengo ungiambia wa wini nundu ikinda ingwa ungiambia for security reasons ndathukuma ndi sia warabu ni nundu ni wone tondo aingi medhito maikwate odhenyo kwa ange masia ungiasia akia uthukuma wia wake labu nundu andweme umunene ya na kuyati pauko akunenewa ichetheka kauga akunenewa yu ichetheka kitumi nundu andwala makunene ya ila uthukuma wia ona we kala nyumba wataongea tu embosi umuwa kwa bandu aimbosi wako mwana mwa embosi wako ambiye kendo musembi ilo kithukicio ndo andu monena ndukaendea na niwe mwithukisia ilo kithukicio ndo andu makunena no ikwatia cio yulu wa wia waku yulu wanzia syaku cia manzi bora ndo tumia nzia itesia haki kumanda mbesa niwe maondo makathuka lakini si aligela basi umeleta ngalino enge yako tu imagine ukona waendea ainge wetu tuleta kuendea nundu wa kwithukisia kila andu makunena na kukwatia yue na thukumake labwe makasi hata yue na thukumawe ya munai makane na yune kiai we aba kanga ngie makambo hata of course si amalenge na by the way ngisi amalenge nzio muno ame mwamuki wata nzio muno ngisi amalenge muno wanasia kwanza juo so na njugu nenzeo muno siki yapi na mwini sidi anayo takwanga na nguvu mingi sana kwa mwili mfanya mwili wako uwe na nguvu na nani wa mundi nimeseka na ingi mai tuneta kwatanie mawiani tuola kana tuina syana sia kushughulikia tuola kana tuina syana si utrenda na ni hata wewe kwatanite wiani lako itheni kuandikwa kana ni kuiandika wakwatani hata muno ala mena family ala usieti ukona kana ala webutia umanyumba okamanya bena syana simbi kwatitie mwana wakwa enda syana sya kwa senda bora be kana ke ungu aku oneletika kuwe mwen lakini kana kuniweke sita guardian niweke sita tamusiai wako no kanenga time as much as nilisema ishatima kumanda peke yake pebi na ya kumanda na ya isaikala ndio tumie na ya kuinvest mabindao ndeno ngina kela imwebidike kwayo otau ila mwina mwana kana wina syana no ngina with na time na sio na newe sika na ainge maitu twakwatini mawiani we saidi ya tuyona masaka na ibinda ya kwikala na syana situ ethane yone kana muthenyo mwe na muthenyo suti wonde no masa kwa mwaka mithenya mana atatu miongo thandatu na itano muthenya aumwe ni woto nase umundi kwanza nenda utinda syana syako ngoli ata tina mundu alea utkwata mwanyata alea ukwata mwanya 1 kwa kulia ku create nondwe enana wathukuma Monday ngina Friday na wathandatu wa chumwani off yaku kana maybe wenda off muthenya umwe kwa wiki muthenya usumwe uyidi anawo ne wo committee te undoni onge either school yaku of course be alama soma changu mbalo akuye takino msemo kwa zaidi ya uma kwa yasiano sembe to class ine no yigidi yasiano mwangaliko no nguga dia na kumwalimu no wetite yaku anyway sini maisha no ngina to ole utuman yue oye saidi ya wathandatu and then we with our way off wina ngone mwayitu twangania wathandatu uyongi wachu mwana huo twamina tuenda kwa ngania ilolondo yani wakwataniyo kwatana syana syaku siezo bika bandu wesaidia ni kama hata wakujui wa mama mpo ondu mwana ometa wele no kite kwa nyune mutabye mwakwatani hata aka ainge
ibe timbinge takwatanie wiani uma wiani ya wiya saa 12 nyaka wana na kaenza kana your girls that you hang out with na kunywa kahawa na muitani sasa umwesa ile hivi kanyomba saa 3 syana ni komie kule mwitu anti umepika nini ayotabi ayikuebuya nieke maji nioge wiliko idhamba angema itu natuje sao manyasugali withala otherline kitumino ndo ikone ndo kinyaki utoka kwala mndani ungimana no mundi ni kwatilite yoluwa even how our careers affect the growth of our children. Mawia maitu ma-affect ya ata mwiana wa syana situ. Na kwa mundume ujisa hivi ya ni usiyo kumanda. Nini siya ome ni nywe mito ya misi. By the way, muno na tunawaheshimu na tunawapenda. Nende ujisa hivi ya ni wakwate niye kanome biwa ndio to kumandisi ya nza kumanda mbesa na ndu ya available kwa syana syaku. Nisi sisi yede wese mutumio mwela inukande nukanga nundu wawia nela wenukie musi kana kake kakulinyai na kyo esio kende kula withia kuti kwoko imagine kana kaikwese na niwethe kitumi nundu na woka bukawiyo na isioka kana woka ndai weekend utono bika watha ndatu ya wiyo kana wiyo syana ikona na sidi okoma kana nenda waka wala ndatumbo na witindo na syana na masama ibikanga bayo yumela witicha widishoko ukavula na ume alangi moto ine muitinda nya kuituka saa 5 yo kasyana nikomie kwacha syana syamoga idi Sunday na kuitinda bubu sanyanya uyinya syana ndiye ndao sioke dia yuwe yani syana isu ina kuona as much as niwe nuka hawaja kuona hujakuwa na muda na watoto wako na yu niomba na asiati ni usio kwenda we available psychologically na physically syana ni syaku ti kwithi ya syana siye syaku enda siye kaunena na hakuna simu no sawa nini situ kwata ni 20 omandi kauni no kete nundu mbesa sio ni syavata muno mbesa ni syavata otangai sio ndani syavata indi manda mbesa na biti no yithi ya no still over the ibinda ya ukoma na kwikala ndi na mwana waku na ndo meka liambio ndeba mwita class aye pade binda omundi yoko manna wayua oniko manna na mutoa syana sya kusiana ni tano enda wisiana nyanya tatina okabanga kila mundi na wako na mwika koma ni ebunyumba enda muke kale bandu ndi mu evaluate paili ata ndurukethe kunya mwana esukulu na kwati yeke ndikwa sendina ata ngombe nitwa yengi school nondete results nze serious ila mwenda ata mutamuke asiana kendo chanu che ngombe nitwa yengi I withdraw that statement please do mwana aile kuyana esi wiba kubinake physically na psychologically peamwe asiye itwebu lakini tuyobutu no kuoneka lakini tuivo twakwata niwe ne simu wa umawiyane wabika nyumba ni mwaya wekala simune na yugana ke buka changanyikira kayisi ke kulio kana wika kayuti na wenda ngoja uone niko kwa simu uone nina yeah ana akumatele kuwije mwe nyambo na kila kingine kumanda mbesa ni kuseo ende nienda kutabia ati manda mbesa si kitumi enda byondone kama mwanane wako na nene sikane katona kuoma ndi minono ngukaweta unongo kaput kwako enda ni mbesa umanda nono nyetina nisi atumie numa kwako baya kilungu nuke bayi lobi nuko manda ndia ga ilobi starenyi onkiyo manda mbesa chungu ya wana bandu benda dili ya mbesa mbite we manda mbesa siena kitumi ata ndio available mwanane wako ndio ukuona ndio ukwiwa when we see either and we see there ana si mo either me ni we see nya ebo by the way ne bandu wai yupo tu lakini ndoneka mwanane wako ni wako atanie mwana su wako aiwa no metuo yake ana mutuo wake wiliata mwikalo wake wiliata la uende na kuyana I mean kila kweta yulua kumanda mbesa wisi nuisa utumia mwana ni waku aima kitumi nondo possibility ya mwana waku na kuthia ndu available kwa ya mwana waku na kumutungi angia baloko na bitia alikane na itindo ndoku alikane na utumi wanda wasia kumila you know na itindo ndoku ndo na weta na mwikalo wake waisa bikabando ithi ano auto rehabilitation ila mbesa wa manda nisi umutete liabu
paundi wangu wataka ainge maito neseto kwa mwanika ukati undungu inakaangu elesi ila watu manda mbesa siyo tumi wese mwana wakunono ndwa hivi ya wevo ikamungamia uwa mutuwa rehabilitation timbo ya kwata musie ine kana mwana akuwa thuke timbo ya kwani kana mwana akuwa sioke mutumi wanda syaku mila kana thuke usioke ne mutuwa rehabilitation aye lakini mboya ya kwani either we available mwana na wakwe babisi kuwa kila mwana waku kwenda it's not all about kila mwana kwenda kibudu icho kuwea lakini kwitha wevo it is better kwitha we available mwana na waku wena kalaka nini okwata kwe uilika withike utaumila ona vanini kiuma muno mwanani na nenda ukwat kaindo kana yuka ibinda yana bwitina mutumia umwe na kana kake ni unyeko tibangoni ndope ne sisi ya YouTube mutumia umwe na kana kanini ekete jackets na kamevinga na kana ukalikitwa ba jacket ndi nika umilicho odyo wiwoka na tamim ekandikwa baolo kaba o available mwanani wake atekendo na nyendi na kuyanduka amambe nyendoka sikino amusemia tuye tuite syana nisitu tutekendo kaba o available mwanani wake utekendo kwe olawe na kendo kila kendo chonde lakini mwanani ndaumela tafakari hayo sisi wewe na umela mwanani waku na availability matters a lot kwa mwana waku tamusiei as much as nitrokie nitroyumisie to mandembesa mwa either we available mwanani waku nitawatina